थारक्पा अदगिदि केनोदा ग्रुप थारक्पा कुकी सिंगी रिजोल्यूशन हाइतारे मखोइगी ngasi मीटिंग तौदबि मतंगदा मियामना शेयर तौरागा सी कई हाइनो हंगबदो मियामदो खंबे यावरमनि को मदुदा हाइरि सिंगदो अदुदा अहानबदा मखोइना ngasi सेप्टेम्बर 30 हाइरि पोतो अदु ममोय सोयरे अक्टोबर ओइगदबा मालिको अक्टोबर सेप्टेम्बर ओइगदि सी ममंग थागी ओइगनेबा अदुगी मियाम थारैबा केनोदो अदो कुकी सिंगना मिस्टेक तौइरा इबदा नत्रगा ममंगी दु ओइरेब्रा हाइबिदि खंग्रेबको अदा मोइना हारिदो ngasi सेप्टेम्बर की 2024 की निमित्ता होम मिनिस्टर अमित शाह की मीटिंग मखादा मणिपुर की इरांगी हाइतारेको मणिपुर की इरांगी मतंगदा खन्नबगीदमक्ता दिल्लीदा खन्ननबगीदमक्ता दिल्लीदा बै मतम सांगना फमखी सिनेबको अदो मैं आई वांगामदी यामदी वारे तसेंगना आई नासु नारी मीन्स आई सी हायदना हेक्ता सिंपेथी तानबोइन खनगनिको सकसे लोहे इजुदबा निमित निहुम सुजले अदो दुम खरा हंजलके अदुगा मखोइगी एमएलए मोइ तरेत निपान यावे तरेत मु यावे को हाइ पोसिदा अदुगा एमएलए ममिंग सिनु दुम पंद्रसु दुम खंगबिरो अदैगेदे मो संबित पत्रा यावरे अदैगेदि केनोगी डॉक्टर अजीत यावे एके मिश्रा यावे राजेश यावे आईबी यावे को मखोइगे केनोगी सेंट्रल मोइगी रिप्रेजेंट गिदबा सिंदुदा अदुगा मखोइगी वारेप न करिनो हारेगदि केनोदा आई इथोगा थंबने फोन जनी सुदबनिना इथो थंबने अदुगा मखोइ वारेपना कुकीजो एमएलए सिंगा सेंट्रल गवर्नमेंट गा सांगना फिमिनकी सिनेबको सी ngasai MLA amana Paulal lal haibra aduduna notice ama makoida thabajane kuki mata jo mata singda ko aduda aikoi miyam gi damakta mana hairambaduni ko mana moigi meeting to mafam da hairam ni buwa se aikoi miyam gi damaktani miyam gi apam ba wahai adu kata haigani hairam gani haidori bani sineba ko kuki jo singi separate administration loinana legislature nattana yasinaba ngamloyena adumaina thamame sineba tam ingba natte isa je laihau toba laihau di khara khara de lehoraga yam kanna recovery oi da isa yamna waba adugine ade adumaina haire ko moigi sinattana makoi de yasinaba leiroi sineba adai maram nakte wahi amani hapsarat ko ai gi oiba wakhalwan akoina ngasi phawbada kuki singna lan parok matamda अखोइना डिफेंस तौरगा लाप ngakane अदुबो अखोइगी ओइबा डिमांड हाइबदि कुकी नसी तौबि यारो अदु तौबि यारो हाइबजे प्रेशर जे तौबा तौदब्रादि खंगदे गवर्नमेंट की साइड तगी नत्रगा सीएसओ साइड तगी अदि आइना दि खंगबा ngamdre को हाइबदि अदु दो मीडिया दा थलक तरनिना अदु अखोइ तौद्रि जे करिगिनो सिनेबा आइना हाइनिंग से मीना तौरगा अखोइना दुम चाहाइनी मोइ मथुंग इनबा इतब तौ लेरे अखोइना मोइ मथुंग इनबा सिरा अखोइना पामिसे अइना सीएसओ सिंगसिदा हाइजनिंगी अखोइगी एमएलए सिंगसिसु हाइजनिंगी सीएम दसु हाइजनिंगी गवर्नमेंट दको कुकी सिंगी पुंगलोनगी मतुंगिना अखोइना जगोइ साराबा कम तौरे सिदा हाइरिसे मखोइना हाइरिएबा कुकी जो सिंगी ओइबा वारेप्ती सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन टेरिटोरी लोइनना लेजिस्लेचर नत्तना अतोप यासिनबा लेतेन हाइरिएबा अतु तारगदी अखोइगी एमएलए सिंगी ओइबा वखलोनसु सोइदना थंबिरंगद्राना खलिको अदु हाइजनिंगबा नदी मणिपुरी मचेत अमा फौबा काहनबदी यारोय अदुगा सिदी आइगी वॉइस की वनते आइगी वखलोनदा फोंदोइबा पोसे मियांगी पामबनेबा अदु मखादा मुकरी हाइगे हरम तमदा मखोइना हाइरेबा नाहारोनगी मखोइगी अंडरग्राउंड केनो यूपीएफ अनीजिगी मतंगदको मोइना स्माइना हुजेकी एमएलए सिंगना हाइरमबदा केनो यूपीएफ असि फुरुप की मियामना पॉलिटिकल सॉल्यूशन गिदमक थादोरकपा हाइबदी थोलकपनी मसी आइगोंदा खतन कंफ्यूज चलेको अदु थादोरकपनी सिनेबको खतन कंफ्यूज चले अदुगा आइखोइगी लुसिंगबसिंग हाइबदी मखोइगी नारोन सुदा लेरिबा ओइगेरा अमो ओइगेरा अदai सीएस ओइगी लुसिंगबसिंग समना हाइबदा एग्जांपल ओइना किम हाइजेबा किम गी लीडर सिंग कोटू गी लीडर सिंग अदai दी आईटीएलएफ की लीडर सिंग मखोइ सिंगी वारिस हन्नबिउ सिनेबा गोइन हाइजेको आइखोइगी लुसिंगबसिंग पॉलिटिकल डायलॉग कंटिन्यू तौबा याद्रदी आइखोइना करिसु तौबा ngamde सिनेबा नंदारबा करिसु हाइनिंगाइ लेते सिनेबा एमएलए सिंगना हाइबदी सेंट्रल दा
aduga smaina hairam mi na hai Manipurda amuka makha tarakpada ko Manipurda Maitaiga Naga MLA singa joint meeting tauba asi ngasigi oina aikoi yaroi sineba ngasigi oina moi phamina gidraba maliko ngasigi oina akoi yaroi hai aduga phaminaraga su phaminagadaba oiraga su ko aikoi gi furuki miyamga CSO singa waris aikoi gi furuki miyamga CSO singa wazuwae wonzu laksale otakre furuki miyamga CSO singa wari sanaraga matungda sanaraba matungda tauba yagani phaminarasu phaminabi yagani sini moina hainingis haibadi makoi gi MLA singse miyam gi voice ta chatleba akoi ju chalam bi ai isa jam nungai tre miyam thi ware miyam gi apam gi matungina makoi di chatleba adu akoi gi chapta chapta bribe sine question te akoi gi na sam kharada head kan to matam da phai punle adu to ya da to miyam su thue ko miyam na khatang pen da bai haiba matam da phana ba pun da bam te ba moi gi di whatever makoi gi khongnau na haira chune tae ba maru oena ado akoi gi di khongnau gi wanatana social media da oigera amo oigera thola aba miyam gi damakta represent oina thola aba siuna ngang ba wada thitan tawna dana adai ga kan thau thana dana mai mai gi ngamna ba sai pulai pai re mata guma akoi ma sen jen namthana ba to bai gi mong se adu mata ki tawnare eba aduna sigum ba sida akoi se mai unjandre hai tare sigum ba manungi oiba political dialogue kumba se akoi je yaw da ba hai tare akoi gi na ko akoi gi na kuki na tawraga na akoi na hekta jagoi sajaluba adai gi kuki na koi chopsalure akoi na koi chopsalugumba adai gi kuki na keno ising chaire akoi na zu makhong somba gumba sigum bagi mong je akoi je yamna oibra na kale aduna ai gi motadi sigum ba se yariba makai government da CSO sing na ju pressure to be aba kai to be ha ba to hanjaninge ko kuki gi pung tin bada koi jagoi sale bu nataba ai gi wakalo ne machina sore su myam ngakpi gani government na manung da toba adu toba ada toba di aina uru na ten khangre CSO sing na toba su aina uru na ten khangre adu bu myam da khangan basu khara phabra na khali aduga government na lorpa thudang da afabanga ta lorpa su oisanu ha su message pijari CSO sing na lo da su ko aduga ai gi wakalon phong pa matam da myam na lana lobi ganu haithui sai ya jo har khano ba yam hai bi yawgal le ba ko haibam thokba pam thokba paw hairaga adum to ba aduga aroibada mana hai ko makoina hujiki matek tuda phaminarasu furuki CSO singi ayaba yawro matungda phaminagani na moine haire ko aduga masigumba mayam central government gi representative singsu aikoi gi phirep khangrabani makoi gi phirep se muchiliba central gi muchiliba laiba myam khangreba aduna makoina last kari hai amuk meeting athuba matamda amuk meeting tarokhigani miyamna amatta oina wari saraga mai paknaba hotnasi MLA singi thauna hapsi lai khuramsi na loisalleba sidani aina ngasa haijaning bodo aina haijaning se akoi gi ichine naw singsu thauna dum hapsi aduga akoi tawbam thokpase adum tawbasu mathau ta brana khalleba kuki adum ngai roiseba siga tang ai message pijaning please ai wayang mangja roige question jarage ai translate tawba se loisin jara ai pare ya terminals afabanga toira se